Жер жүзүдө, жер башында жашоо куралгалы бери адамларга да көптөн көп билим берилип барады. Өмүрүнүн жаңылыкларынан башка да ата-бабаларынын жашоо сынамлары, билимлери да кошулады. Биздин миллеттин маданиятында да халк акыллылык көп түрлүү чыгармалардан, эскертмелерден аңланады. Артык да бек нарт сөзледен. Сөз үчүн адамдын адамлыгын эткен иши билдирир деп айтылады. Терен акылы, улуу билимлери болгон адамла өмүрлерден бери иштегенге улуу мактау бергендиле. Артык да бек кара жаймалкар миллетте иштеген адамдын сыйы улуу болгонду. Ишни сүйүү, ишке тырмашуу, ар бир жумушну жаныды, ар бир жетишимни шартыды. Урунуу, иштөө намыслуулукны кертесиди, хакыды. Баалы караучулар, арабызда бир адам деген рубрикабызны бүгүн ачык этилик бетин элинде, жеринде мактау да сый да улуу болгон адамга тарыкпыз. Мийик Арю тауланы этеклеринде орун алган кичи балык элде Кобаланы узейирни уланын амырны танымаган элчи жокту дейдиле. Сауатта туғанма. Аннан атам анам өлөт та бабылайға келіп бұлайда тұрғанма. Бұлайда анам егештер өстіргендіре. Атам аскерге кетіп аскерде қалып, аннан ала кеш келген атам. Аны бұла мабылайда туғанма. Аннан сапқоз құралғалы Қазақстанға айтып келгелі бері сапқоз құралғалы сапқозды ішлегенме. Кобаланы амыр 1928 жыл Схават элде Кобаланы узейирни үйүрүндө тууганды. Кичелигинде анасы ушуп жуук адамлары өстүргендиле. Кара чайны Орто Азияга сүрүлгөн кара күллерини, ачуун, кыйыллыгын толусу була санаганды. Biz zamanda meni anam atam alıp gettiler askerge. Köçülgen saatte atam da çok askerdeydi bulayda. Anam bulayda oturup başıma bu oyun artın bölgende doyurup durgan yerde. Anam eke geçe alıp bardılar Kazakistan'a varıp anımla kayıtıp verip alay yaşağımız. Üyde karnaşım, egeçim, anam eke geçe bulayda başından bu suda bekir kelet demek gideceğim. Rızkımız da mülkümüz de mablayda eşikte kalıp getip anımla Kazakistan'a varıp üçüncü Kazakistan'da aylanıp ne çadır aylandık. Ser bolsan barda tepsiz bolan. Anımla aylanıp kayıtıp verip mablayda de mablayda yaşap durama. Yaşağımız belki algından belki deme boğan deyin. Bu saatte şükür Allah'a olsun. Yaşağımız taptı aman tut. Ata egeçim öldü, kardeşim öldü. Anımla kesim yaşap duramam bu hatta. Ата журтуна кайтып, амыр биринчи талай жылны бүтөө союзга айтылган, макталган совхозда иштегенди. Андан sonra доротделге кеткенди. Амырна адамлыгын, иште жигитлилигин, жетип келген жаш адамларга аталары, аналары үлгүгө салып сүйлөшөдүле. Koballana amırını ben ende 10 yılında adam digi tanırga gerekti o saatte mannen beri tanıyım. Amır o saatte de tıtıda sapkozda işleyip birinci. Tıtıda sapkozda işleyip Layda sapkozun rukovodstvosu da doratdel kelip dilep amırını mablaydan doratdel galgan etkenlerden. O yılda bu yılın aldarıp bunu bir 2-20 yıla bolat köp kalmayı. Bundan alallar amırını. Alayda mol işlegelli, kış balıkta sabige sor, kartga yaşga sor. Amır işlegen közüde bir adam yolda kalmagandı. Reyse avtobus etten kesine, bet kesin, keçe kesin aşkımda. Ömürde avtobus yolda kalıp adam incilmegendi. O toprağında koyup, emmesinde karındar ullap, preman arsananı arı kuruğun eder evlap durağın. Ulisega gayrnalıyda emekası uybartta, tura malaya kadar ullap, daşı kesini çekinden dötü bari milletke gibi olsun deyip, millet gün ne canını kan, ne sanına yamağa, ne kesini, vallahi alınan sayılar ki keltireme kalsa da satıp alıp koyup görüp durğandan da verip durğal borla, vallahi zatları bolup bu ömürde adam incilmesin degen o havada yaşayan adamdı. İşlep de bilegenim beni nemreden boğandı. Mexanizatör bu. 73 год, короче, значит, в гараж поступаю, там уже Амырга про хозяйственный айтқанымша, Амыр передовой тракторист, постоянно премии, постоянно похвальные грамоты, там в передовых рядах, короче, и вот Аман üretip, bunu bulayet, anı alayet, gusiniçin traktör kameramı. Ну,
bu tavlada, bu taşlarda гусеничный трактор, это, ну, ужасно. Bir taştan bir taşa. Yani, в общем, ben köpte işlemeyenim, гусеничный трактор, лет года 3 işleyenim ben. Но Амр, как вот я увидел, он до меня работал, 73 годқа да кезіммен, и вот андан бері де мабигін елдері де, значит, işlep тұрады. Hem сағаттықта жашы тудықтықлары метелде. Совхоздан кетіп, Дорадделде 40 жылға ішлеген ме? 40 жыл ішлеген ме? Абылайда совхоз құралғалыда, совхозда тракторда ішлеп тұрған ма? Аны бұла жол бұла сауатқан арсананың ортасында қарап малла бір жылдың қарап ішлеген ме? Халисini шартларына, адам ашқылығына, элинде миллетнин асыбына көп кыйыны кирген, уруңган халкыны уланына, кобалана амырган, бүгүн да таныгалла, билгелле, көп мактау сөзле айтадыла. Уганым, өскенім, жашағаным мұнда болғандыға мал бұлада күрешеме уақ. Ол да 2 ұярлықты, менден алайды. Алай жашаған маған бада. Айдам, елімізге автобус жүрген қыш заманда аны үшін кеттеп тұрам ақыры. Жол бұла олды күрешкен. Саатта жашлары күрешелі, жашы кесіп күрешет. Кесіп баянда қартырақ болған трактор кеміліп шығарча. Атайк елімізге жолына ұлаған, кесіне игіліге ашқалығы ішлеген. Олды бұла. Адамға жоқ айтыр жәтіл, дене бары. Денені тұтады. Иге адам, қоншылықта да иге. Сағат 3-те кече жыл орнынан тұрып қыш қиямада боран ете тұрғалай. Елшілерім жұмышларына барсылла. Еліме рейсауи автобус келе тұрған жерде шофер жүнчумасында жолына улайым деп эртте шығып жүріп тұрған адам. Всю жизнь, сколько я знаю, я знаю его 35 лет, еще до этих 35 лет я его знаю со слов своего отца. Ну это просто золотой человек. Мен кеч арасында городтан бери келе болама да, sonra bir Жигули машинамда бар еді төбемде. Қар боран күрт жол жабылып, мен буксабай етіп шыға алмайма бері. Машинада чуклап қалама. Sonra bir сағат 4 болыр еді таң аласы. Амыр келіп менің тереземе, тракторынан түшіп келіп менің тереземе қағып уятып, жолнар улаған ма жашко бар үйіңе деп ашырған Амырды. Ну Амыр на самом деле мешгитке да жүріп, мешгитте да намазын етіп, авазда беріп, кесінің внуклары да барды, внучкалары да барды, алаңында хвала Всевышнему арю воспитать етіп, арю воспитание беріп, алаға да мабүйін күнде маны внучкасын алған адам. Просто маяғы үсіне сіріп жашаған етерікті. Аны туылуғына барған тұшыру. Башын жүртірікті. Почему? Потому что мало бір воспитание именно Амыр бергенде. Амыр кесі воспитаниядан болып, күшлі воспитаниясы болып, аны чүнге кесін воспитаниясын кесін туылуқларына берген. Бұндан ары сіз продолжаетіңіз деп. Амыр, я опять-таки повторяюсь на одном и том же, керті ма демеңгелі ұлы харифтен башланған аты маллай адамды. Амырча хурметлі адамла, милletni байлығыдыла, хазнасыдыла. Аланы аллайла болсула, милletlerini жарасыла, жаш төліге улы болсула деп жазулары алай болыр. Ол да қайдан еліміздің бір қарты, ол да иге адам, қайдан өмірі ма жол айрулаға алай кетті, бір кере да неметме келі, қайдан жашында тудықтыларында аңа үретіп, қайдан bir meşine yolda kalmağanda uylanıp turgan qaydan beygidi Allah sağlık versin oldu qaydan namazdadı qaydan cumalarına yürüydü Allah'a şükür Allah barın adamı o kartlağa sağlık versin qaydan o kartlarımız da ketip baralla iyi o bereket rızkı da ketip barat qaydan bu yaş tölgede Allah Allah'dan ülgü alırça Allah nemen versin qaydan. Başka ne жаңылық айтырық ма? Аллаху Таала krallardan baş bolsun. Milletimiz Müslüman millet Allahu Taala köp yaşau versin. Ne gibi muratları var, so muratlarla yaşasın Müslüman millet. Kralımızdan taylandırıp aytayım. Hem krallarını başı bolup kralda yaşar Rabbim Allahu Taala barımızga versin. Allah'ım ben kesim bir közüde bir kesek zamanını emedeşle gene mışnada yolla begip
Amır traktör bile işleyit, narsanadan da arendovat etip, men savxozda işleyim, o saat upravляющий bolup, Saraf Ali Maymulayev işlep, direktor savxoza, Mablayda traktörle, Moğollu sarı traktörle görünmeyle, yaş adamla arıp getsele de bu tangaderime o yoldan çıkma işlep durgan külleri, bir da köp boğandanı, elde oğaya esen kişinin delle de tavruktaşa bugün kapır aytalla. O saatte 8'den bitti. Ma beri Avasırt'ta biz beri observatoriya boğan yolda Moğalli begip narsanağa düşken yol alay bolup. Mablayda alayda çeketten enişkellensen narsana cabada alayda begaman traktörle görünmeyle içinde ol adam koydağı da kişinin gelmez. Amır kerbarda solen derttemle de kişi gelmez de geldik ki ulan traktörü çoklanma ay işleyen desem inanıksız menge. Vallahi begaman teren karla bolup o yıllada. Öte 93-4 yılda eylem o yılda değil. Toli 93-4 o yılda değil. Ne baştırtta yol görünmeydi ne bulaydı. Koşlağa teknik ötelinmey, savxoz traktörle karu yetelinmey, amır yoldan çıkıp savxozga da buluşup malını başında jarsuğuna karap anılı etti. O ömürde malla başma kelgen adamdı. Eldösken begaman savxozda razı bolup, millet de razı bolup, dışından kelgele de bulay zat görmegen biz bulay keçe gün örülüp durganda begaman köp bir sürü algışletilgen adam bu qoballan amır. İnanıp duruşur, 3 saatte işte kar javattı keçe, 3 saatte 2 saatte keçe durdu. Eşitip turasa sırak turalım geçelçikte. Dır бар Кисловодскийде Маблай болса, сугроб жолай шеаруланмай, şu nemeleri. Bizne yolumuz trassa. Ayrıla bu cemalar. Даже Baramukov Ramadan Pakhatayevich bir kere körüp kovan da neme bizge aytanta kılavabızga. Siz ne Kubanova Zöyrevичiz, kalay zalim 3 saatte boğanın çistete turuyettim. Keramda dağlayt biz ne amırımız dep. В общем, она айтқаным Мабигүлке, значит, семейный немесе. Қалай бір қызны 3-4-5 қызны замуж беріп бір жашы бар еді да мамуса аны да женить етіп значит ол жашында да 2 тузук чогу 2 пацана 1 дочка то есть 2 дочки аларда идеальный эле бір-бірінен келе ишлеген эметкен мақсатта дораделди атасылар амырды немеси биле стапасы. Жаш төлүгө насихат деп тилегендикте Кубалан Амыр сагатта улуу эс бөлүнүргө керек затны сагынды. Сыйлы ислам динде да, Карачай Малкар миллетинин адетинде намысында да улууга сый берген тыйынчлыды. Алая сагатта ол адет унутулуп, куруп барганына кыйналганын билдирди. Da jaş tölüge bulay da başsan biz aytkan etmeydi jaş tölü. Biri alayıp deydi, biri bulay deydi. Jaş tölüge nasılın bolsa çok aytmaydı. Burası alay bulmasa ağzın oru bir yerge bolluklar jaş tölü. Tütün içerli. Kaydanma bulla birer çıkar etni uyat çok, hayat çok ağızlarına kavaylan Allah'ından başka jaş tölüge aytırga bu saatte. Oru böltürüp yeter, köçükte aytalmayız. Dünya деген алай ачы теңизди, анда кимди кемелери батмады деп белгили поэт Мечиланы Казим айткалай. Биз калай бир сыйласак кесибизден улууланы, бизден сора келгенле да бизге алай бир берирле. Elde en mabelin içinde kart bolup iki adam iki ölen kalgan mabu bulamen, Hızır bulamen sonra Goguylardan Muhammed dep. Üçümüz olmasak millet kalmadı. Bulayda kart bolup bir şey kalmadı. Yolumuzda kesikiz görgen bolup pergen borusuz. Narsa piyati bile bir narsana bulayın ortası. Sepsem yürüye almayız yolumuzda da. Anga da kararık mulla kararık tün milli. Bekti kalas etip yaşayımız. Hem bu saatte şükür Allah'a olsun. Aşarga çerge tababız. Andan başka satımız yoktu. Gereklimiz onun dolu olmaydı. Saat 1'de, saat 2'de turup getip barıp yolunu kırıp kaytıp gelip durganma. Avar sırtta kürttü küröp durganma. Bar bula köp begeman ullu kıyının barıp bek küreşken men. Alay boşta küreşmeyin me. Hızır menne de ullu kıyını barıp Hızır da ulu koyda bula 20 bula 5-6 yılını küreşken dartı bula küreşmeyirisi. Men de begeman ullu kıyının barıp kuralda. Köp zat da etilinip köp zat etilmeyen edi. Bir gün de şükür Allah'a ama любой zamanda bir bile traktör hamile ettim. Уже возраст 90
Ну, машина благлается, тырмашалады, неметеме, а так керти күчлүү иштеген адам болгон. Просто куркеси иштеп неметмегенде наставник любой малай сынып иштей турган. Ну, ерле жетти, болушту, алай. Мабы дор отделде, айтамада не кече демейт, не күндү демейт, малай иштеп турат. А всю жизнь на гусеничном тракторе это свергеройство, да, мабы ташлада. Вот. Айтамада мен бір 3 жыл иштегенімде бутта урду. Ол гусеничный трактор деген енді механизациядан хабары болған адам сразу аналарық отыр. Всю жизнь проработать на гусеничном тракторе. Тем более артана уже бульдозер мотор отделде иштеген заманда. Вот примерно олай. Bilgeme pişende de işlegen beni bu jay Blayka emesi bolsa otpuskası başı bizimle birge çıkıp pişende başta da bizden endi ol neçe yıl oldu adamda. Alay boğallıkka malayda jetken yaşça bizim de tenglikke işlep malay turgan adam bol. Endi Allah hanget bunlar da sağlık esenlik bir de köp versin canım. No bugün de mayköresiz bultar mablayda rayonu tamada bir yıl etme bultar etme olda körüp ketkende o kart başı bula yaşa vurgan çetkende de tıkameli bol yollar bile çoğa kalağı bula yolunu kara turgan üstüne barıp mandan beri rayon tamada kelse bayramlıkaf beri gelip haman anı kolunu tutmayı ketmeydi. O kart nete turat hep halklayda tübese de anı sorgulayı turadı. Ramazan Pakataviç'in dolu kesi elde yaşayan adam olan bugün de rayonun tamadası kesi körüp durat kalayda jolla kalay elle geylenip mabülkünde kelip ketip negede karap durat da amırını kelip joklamay koymaydı o kart nete turat ente kalay ittep anı sorgulayı turat adamı işte kesi közüble körüp ketken de o kart yolda hemen erulay turgan. Anga köre rayonda da kaydan respublikada adamını tanımagan bilmegen çoktu. Kalaya da birinci adamga boluşlukka başka da elde de adamı kart yaştap karamay barında jarlığına karab oturaktı bile bege köp adamını canına jaragandı. O sebepte men begetten tanıyım birgesini işlep durganma bugün de mabla elde Allah'a şükürle yaşayt. Allah kartlarımız, Allah adamlarımız ne kadar köp olsa biz de Allah'a o şey alsak begiş bolluk ede. Biz de başka yaş adamla da alın dalga küreşe biz ülgün o en dalaça bolallık olma biz nalaça bolsaga beygi bolluk et milletimizge de jeribizge de. Allahu Teala kralga sağlık versin, bizge de sağlık esenlik versin dua. Endi sizde Allahu Teala tutkan eşinizden betçarıklı olsun, kaydaylansanız da kuvançlaylanınız, neygi muratınız var ya son muratınızda Allahu Teala barıga versin. Mabalımızda işlegen tamadalarımızda Allahu Teala tutkan eşlerinden betçarıklı oluşları nasipini Allahu Teala versin. Ömürleri uzak olsun, üylerinden balalarına kuvanıp yaşar nasipini Allahu Teala versin. Barında kuvanıp yaşar nasipini Allahu Teala versin. Ula Allah'tan köp sağlık, köp esenlikte jeybiz. Hurmetli aksakalga, qobalan amırga, köp bolsulla, kuanıp, öhtemlenip, hapar aytırça sizge bağalı karauşula, allay maqtav olgan adamlarыбыз.